tumva dore yari kakota ari kumwe na ntuze na mbangutse prosenze gumu umva rero ikintu yamubajije aza kuri ibihe uyu ni Kofi online urumva bro Indira icyakabi aza kuri ibihe ko online urumvise nk'iki none gusebya abakozi b'Imana none gukura ibihe ko online ese arico amaze kugukurira. So hello guys, meze neza, twizere ko meze neza, twe nta mahoro kabisa nkuko mubibona, turashima Imana. Nawe utameze neza turagusaba ngo wihangane, nawe umeze neza komeza ushima Imana. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza ariko tomorrow is better than today. Komeza usenge, Imana irahari. Uko mubibona twagarutse imbere ya kamera, turi imbere yanyu, tuje kubashikiriza ikiganiro. Tunabashimira mwebwe mukomeje kudukurikirana, mwe mwakoze subscribe, murabe ingenzi cyane. Nawe utarayikora turakubwira ngo ugende ukore subscribe, ni ikintu cyane. Ukanda gusa akantu gatoya gatukura hariya barata, ndakeka ntabiba bigoye birimo. Rero uno munsi reka kwana tubanze tubashimire mwebwe mukomeje kutwungura ibitekerezo muri comment. Mwebwe comment zanyu ni iz'ingenzi cyane kuri twe. Iyo muri gukomentinga video tuzatugana tureba ama comment yanyu, tukamenya ico twiga nico duhindura, ico twakoze nabi twagikosora cyane. Nkuko mubibona rero turi n'umuvandimwe wanje hano Betray, kaze kuri Open Betray TV. Content yacu uno munsi nako ni content imaze iminsi muri iki gisagara cya Bujumbura. Si hano gusa ndetse ni muri East Africa. Ni East Africa yose. Teme uno munsi ni kaho tuvuga ni kubayumba. Sati tuje kubatuka. Ahubwo twaje kubavugira. Kuko ari ibintu maze kubona kuri media cyane. Kandi amativi yo muri Kenya cyane. Bakunze gukritika ngo gushamburira ngo tibyemewe mu materaniro. Ese ico kintu urabyamye ko bitemewe? Gute bitemewe? None ese banze uburozi bwaremewe kugira ute? Si ukwica no kurimbura. No kwica no kurimbura. None ni gute abarozi bazobazana ibipepa mu makanisa? Umubumbe nakibona yamatangira nakibona agifata. Namara kugifata bamatangira kuvuga ngo uyu muyumbe ngo asigaye atukishana ngo ibiki n'ibiki. None ibyo bintu bibwiki ko rero nanje maze iminsi nyine mbibona. Kandi kwanza ico gipepo ntikiragera hano iwacu Burundi. Ese kwanza ntagucene mu ijambo. Ese karabana ni gusa ngo abanyakenya barambuje kuvuga ngo abanyakenya ngo ubu bashizemo bose muri rusange. Kubera iki? Kandi amativi yo muri Kenya cyane niyo yakoze kubivuga. None kubera iki ibyo bintu mukomeje kubikritika? Ese ibipepo batangiye kubifata no munsi. Soko titwavuze tubisanga. Twavuze dusanga abayumbi 2025 no mutangiye rero kubizana, mutangire cyangwa muracuruza. Je nabonye ko babigize isoko. Nubwo bari kushaka kuyobya abantu, gutahura abantu kutariko. Tuvuge se mu Buganda ntihaba amativi. Mu Rwanda ntahaba. Arahaba. Kubera iki muri Kenya mwese mwigize ibihangana? Abaje kuvuga kurusha abandi se. Nibo baje kritika abayumbi. Abayumberega baratewe ntibabimenye. Abalayi barahagurukiye. Ni gute umuntu ashobora kwifata akavuga ati abayumbe ntago bakibaho ngo gushamburira bamwe bazavuga ngo nicyaha gushamburira ko twavuze tubisangaho. Basokuru na basokuruza bose barabayumbe bamwe bashamburiya. None mwebwe 2025 nibwo musaze muje kugira ko muragenda mugatukisha erega ko muratukabayumbe. Ni kiyo gipepo cyateye muri Kenya. Sinzi kabisa no kubagenderera tukabasengera. Undi musi tuzanye bibiya ibo babigize ubucuruzi. Bagize media ngo ubucuruzi bugenda ukavuga ibintu gusa. Kurumva bidafitiye wenda ari bifitiye abandi akamaro n'abandi bitabafitiye akamaro. Ariko si byose mukore kuzana ku ma media mugatangira kuvuga ngo nuko ngo abayimbe mu bakritika. Gukora ibiheko. Ese bavuze ngo gukora ibiheko kandi sango si byiza ngo bazoba babikora ngo nimba bazoba babikora ngo bava yuko baterana. Kurumva ese
abaza bazana ibiheko mbere y'amateraniro cyangwa nyuma y'amateraniro ibaze eh baza mu materaniro tibabizana mu materaniro none bazanye igiheko cyo gutega umuntu runaka babe kuntuko kakibona kagikura kandi n'impano Imana yampaye urumva nagikura ngo ayaye ngo nanjye nsigaye nkoresha ngo uburozi ngo ni maji kandi ari impano Imana yampaye urumva no kwerekwa nazo ni maji guhanura ni maji kushambura ni maji zose abayumbe aho bari hose mugende mumenye ko mwarahagurukiwe timwabimenye timwabimenye kabisa uyu niwo mwanya ngo mubabwire ukuri kubera ko aba erega nimukomeza guceceka namwe gabazo komeza erega ko baratukije izina ryanyu timwabimenye aho ico nshaka kumenya barashaka ngo umuntu nazo azanye ibiheko sivyo abayumbe nibabibona babireke bibaze ni yangiriza umutekano w'abakristo ni marasubire ese ko umuntu uzuvuga ngo gushamburiya ni bibi none bazo bareka gushamburiya ibaze man bazo bazana ibiheko rero baje gutega abantu urumva bareke kubibona babishamburiye babikura bazo babigira gute bazo bibarekera abangizi izo bashaka rero ko barasaka babavugira abarozi ko barasaka babavugira ni urumva nibyo nabo bari kuri mission ahubwo ibaze baba mission kuza kubavuga ni bibi ngo tivyemewe gute ewa hari ahandi ya bolo nasomye nariko ndeba kuri YouTube video imwe mbona hari umutipe beretse ifoto yantuze Evangeliste Kofi ngo amuvuge ibintu amuzi sinzi ko ayibonye none barayimwereka ngo bamwita gute ati ni Kofi muvuge ibintu bitatu muzi ngo ikintu cya mbere muzi ngo uyu nguyu ngo aza kuri ibiheko online umve ng'ico kintu online gute urumva ngo asiga bikurira online reka nkagutegereye manake bashaka kuvuga ko aza telefona ku muntu wenda aranga akamusengera akakurukiye ibaze umve ma bocerekana cyangwa kwerekana iciza no kuzuvuga ikintu kazuzanye na preve yacu urumva katwereka gusebya abandi si byiza uzo mugende muzomubimenya kandi muri Kenya ikintu tumaze kubona mumaze kugira media ubucuruzi nivyo media n'ubucuruzi ariko menya uburyo ucuruza ibo baza bamabaza gusa ndore kuri YouTube bakavuga gusa ibintu biyumvishemwo kurumva bamara kubivuga rero bikama bitareko nibo babigize ku bucuruzi ntabwo wenda baza batekereza ko amajambo bazavuga mabi bibagira ingaruka cyangwa abantu bazabagara kuko atura amagambo erega nubwo bazabarebera gute mukabona ngo bazabakurikirana kuri su urukundo ruba rubajanye ari nukumva ibyo mwamuvuga kurumva nimba bibafitiye akamaro cyangwa nimba bitabafitiye akamaro niriye somo muri gutanga mu nirihe ukuye gusa ko nabonye gusa abantu mwamaranye gusa no gutukana na nta bindi hari ibindi se usigaye ubona muri dore rero n'aka kabo tumva dore yari kakota ari kumwe na ntuze mbangutse process go umva rero ikintu yamubajije aza kuri ibihe online urumva bwo Rindira icyakabi aza kuri ibiheko online none gusebya abakozi b'Imana none gukura ibiheko online ese arico amaze kugukurira soko mwaravuganye kuri phone arabubwira ibiheko uko nuko tugende twige kuvuga kurumva kuvuga neza ni umuco w'abakristo nuko rero iyo ugiye kuri kamera ukamutangira kuvuga inabi gusa n'ibitutsi kurumva kuriya ari abantu baba bagusoma ubwenge ufite kurumva niko bizemera mushaka kumumenya neza ni kuri uzomuzana kuri kamera ukumva ibimurimo kandi kuri uwo muntu agambira gukora kiriya kintu ntabwo aribwo sibwo yaragifitiye ubuntu zo gukora yarakimaranye igihe ko muratuka abakozi b'Imana noneho reka tuvuge rero uko nguko abambe babakureho burundu babakureho muzoza muza gusa gusenga twumve ijambo ry'Imana n'amakorari dutahe ariko ntibakoreza gahunda zabo ese za gahunda zitanga uno munsi ibaze zitanga uno munsi mwe twatubwira cyane abakoresha media zo muri Kenya
nibo bihaye agatuti mwihaye agatuti mwigira ngo wivuze ngo muzi kuvuga ngo natwe ari umunsi noneho tuzoza kuko ino channel yacu itabwo ari iyo gutukanana umunsi tuzoza twame dutangira tuvuge nyuma nakaza akora iki n'iki noneho namwe tubishyire hanze gusa nuko tubikoranye wose umuco w'abakristo uri kumva mumenye ibyo muvugira kuri media maze cyane media kujya nimbi rero woshukwa gutyo kanya nibyo akanya gatoya muzokwishinga media musange wenda muri sebeje mwenye soko usicheza twaba hano mugende mureke ijambo ngo abayumva bavuga abandi ariko abayumva insaka aho ndi hano je kuganje naje kubavugira mugende mureke ijambo ngo abayumva reka tuve mu cyo muri Kenya katuza hano Burundi naho hani Burundi hasigara ubucanzi bukomeye ubucanzi tuze kuvuga amazina y'abacanzi ariko hani Bujumbura kuko kundi banani ba unity uzamona ngo turi hano ngo mutakora ngo kujya kane natwe turi hano Burundi sati tuvuze aho turi gusa ubutaha abantu basigaye bacanga abandi uzigo nube kwanza bazi ubucanzi ni ubucanzi ni iyo sinorisegura hano riteye kisoni kurumva mwe muzumva mutaga kwisi mucanzi gusa ukamubwira ngo ubucanzi ni izina gusa runaka ubucanzi kujya ni bubi mugende mureka gucangana si byiza kandi si umuco w'abakristo muri gisagara cya Bujumbura ari benshi baturanye batabanye neza nuko ndabeshize Imana oya ntubeshe kabisa batabanye neza kandi bibira ngo basenga Imana baraheze gusa mu matiko ngo nuko twete twaje gusebana tawe twaje gusebya hano kandi ubucanzi bwanyura ubutaha uwo tuzomenya ngo yakoze ikintu runaka none tuzomuzana kwama dutangira kwama tumuvuga kwama tuvuga ibi byiwe turega nimba bazotinya soko ikiba kizabegana none gusa icyo twabwira abanyakenya aba YouTubers ba Kenya mugenda mwikosore mukore content zigisha mani zubaka zigisha bana gusebya abayumbi muve mu z'amakanisa mukore content cyane yoba gusa ariyo gutuka gusa abantu kamera gusa no gutuka umuntu guhembe bagutuka nta kindi kibaba mu kanwa no gutangira gusa amatiku je nta kindi ndabona mu macano muri Kenya amwe namwe ariko si yose uzamatangira gusa n'amabifu nimba ari showbiz baba barimo naje simba mbizi showbiz ziratandukanye noneho ibiri kubera mu makanisa si ngombwa ngo bibwire kuri kamera kubera ko ibyo mu ikanisa nyine bireba bari mu ikanisa kurumva si ngombwa ngo bizane kuri kamera uze gukora analyse urumva kora showbiz nyine ibiri hanze apana kubyerekeye ikanisa kubera ko mu ikanisa hazabera ibintu byinshi kandi ntibobera byose byiza hari bamwe bazabigira abanyabwenge baza kujija gusa abandi akamatata nanezerewe ari kumedita gusa abandi yumve gusa uvuga ikosa urumva yumve gusa uvuga ikosa agenda ari kwirakwiriza bakareka kumva ibyiza bavugiyemo ngo ibiherezo n'ibishika ngo bazotangara ngo babadimwa kamwibwiriza ngo nibo bakristo ngo nibo bazorera mu ijuru kurumva ngo Imana izababwira ngo wankoze ibi ngo sinigeze no kumenya ngo se ngo mwami ngo se ngo twakuye ngo mwizina ryawe ngo se titwahanuye aravuga azobabwira ngo ibyo ngibyo sinigeze mbimenya kurumva niyo mpamvu n'abantu batuyoboye tuzatumenya ngo n'abantu kuko si bose beza uzusanga umuntu arakuyoboye ariko kenshi muri ino minsi sigabona abantu bamazwe gusa n'icubahiro ndakindi amapeti ndakindi batakubashe bataguhaye ngo igiti mu ikanisa ngo nawe ntagubura baba bagufashe nabi ibyo bintu cyane bikunze nko kuzana kamabifu sinzi nawe nimba umaze kubibona oya nibyo n'ubundi ikiganiro gishize sumutse ko twabivuze hose ni kwa kundi ujya mu tipe twakoresheje yavuze ngo ni ukurwanira isadaka urumva umwe ashobora kuza yashaka igiti muri rikanisa ntakibone gahita yivumbura akagenda atwaye n'abakristo bamwe nawe agakwiye kanisa tugende dukorere Imana mukuri no mu mwuka kaba abandi bose mubona ngo bayobowe n'umwuka sibo bose baba bayobowe n'umwuka w'ukuri araba bigira ngo ni abahanuzi atari ese baravuze ngo igihe cy'imperuka hazaba abahanuzi b'ibinyoma n'abukuru niyo mpamvu tuza tumenya
icyiza gusa twizera Imana dusenga cyiza no kwizera Imana ukareka no kujajinga abantu naho ibyo ngizo zo kuvuga ngo abashamburiye biki bihore bashamburiye icyiza gusa umuntu nuko azogenda ku giti ciwe n'ibyo yakoze suko ese nawe watangira kubakritika mugende mureke ibyo ngibyo si umuco w'abakristo tugende gusa tumenye Imana tuyikorere mu kuri no mu mwuka hasigaye tuzogende mu ijuru twere ibyo by'ingenzi nawe amateka ntazatugeza ese wa muntu uzuvuga iwe kurumva uzugira ngo azabyishimira cyangwa nubona ukoze ikintu gikwaje mugenzi wawe kurumva icyo kintu uzakireka nta cyiza kizabakira yikwaza mugenzi wawe aho ngaho uzoba wakora ibyiza se niyo mpamvu dukwiriye gukorera Imana kurumva mukuri no mu mwuka hasigaye tukarekana n'ibyisi ibyisi bazavuga ngo bize bishyirana n'isi nyine kuko ibyisi ntaho tuzabijana tuzabisigana kandi n'ibyigiye gito by'isi ariko ushobora kuvuga amatiku ubu ngubu ukibagirwa ko twese turi mu bageni twese turi mu bataha kandi umwe wese azahembwa ibyo yakoreye hano ku isi cyane twe ntabwo tuza tuza hano kuri kamera ngo ni ugushaka amaviews cyangwa tuza tuje kuvuga ukuri kurumva ababyanga babyange abayumbe bahozeho kuva kera wowe uri kubavuga avutse ubasanga so wawe avutse abasanga si uko nyine wowe urinda kuza kubakuraho se kubakura ugatangira ukavuga ngo no kubasebya basigaye basebya ngo abantu ngo ahubwo ngo basigaye bagira ngo ibiheko ngo nibo basigaye babiza ngo bakabitega abantu ngo bakubana kubikura ese k'ibyo bintu uwo guhamagara nawe ukabyerekana cyangwa ukerekana video kurumva kiri umuntu ukazazana akerekana wenda ibyo bagize ibyo yavuga abifite n'ubuhamya ariko umuntu yo kwamaza gusa akamuyicara kuri kamera akamutangira kuvuga n'ibyo atazi bibaza nuko icyiza twababwira kurumva wenda ntabwo tuza twigira ngo abanyabwenge cyane kurumva ntabwo tuza twishyira hejuru ariko icyiza mugende mumenye ibyo kuvuga bazavuga ngo amajambo menshi ngo avamo ibicumuro avamo ibicumuro uko bimeze kabisa rero ndakeka bumvise ntawe twavuze izina gusa bibwirwa benshi bikumva bene byo wowe twabwiye wumvise wenda ntabwo tuje kuvuga ngo amazina y'abantu k'abantu bazabikora kurumva k'abantu bazabikora niyo nabonye cyano ejo bundi yo muri Kenya ariko reka ndeke kubivuga wenda ntabwo byangombwa batuvuga wenda ngo nje kandi kote yamazana umupasiteri yamatangira kuvuga ngo nimba hejuru y'ibiheko kandi ngo fatite wowe kurumva ibyo ndi atarabigize isoko yabigize ubucuruzi yaje kubwira yabihagurukiye bareke babikura ibiheko babikura ndetse bazaruha binjire no mu mazu yabo babikura babakure mu mateka kuko ibiheko si byiza ni ukuri je niko ntekereza ni nabyo umuntu ushobora kuza akamatanga abantu banga ukuri ngo abayumbe ngo muri ino minsi basigaye ari abayumbe ngo ukuri nta bukoresha nyine titwanze barahari kandi ari bamwe basigaye babesha n'abandi basigaye jewe nta urambesha kujya nyine ntanabifite ngo bazoze kubikura iwanje nahomba sinzi wenda gabo ngabo bazavuga ngo abayumbe basigaye babesha ngo baramubesha ngo nyine baramubesha uzazo bivugire kuri kamera uvuga ngo nyanaka wenda yaje ankorera gahunda y'ububeshi ankorera ibingibi ni amasangano y'ububeshi kurumva tuzobimenye nyine kugeza tuba twicara tuzi abantu uko abantu bateye n'uko bameze ariko ukamuza hano gusa ukamuwicara ukamutangira guhera ku munota wa mbere gushitsa ku minota 30-20 wavuga gusa ku muntu nta cyiza wamuvugaho ese umuntu akoze ikintu kibi wenda ahubutse agakora ikintu kibi ese muzamwa mwihagirwa bya bibi bya byiza yakoze mukavuga gusa ibibi ikintu nasanze ku bantu b'iki gihe abantu bazabibagirwa vuba iyo ubonye ukoze agakosa wari umuntu ukora ibintu byiza bya byiza byose biza byamahita babikora bakamatangira gusa kuvuga bya bibi byawe ibyiza wakoze abantu baremewe gusubiza abandi
ukamutangira gusuka muvuga umunota wa mbere gushitsa ku minota 20 gusa ni bibi by'abavuga uri kuvuga wibaga bibi ibyiza yakoze ukamutangira ukamuvuga gusa bibi ni atari kabisa ese aka kanwa kawe bakaremye gusa kuvuga ibi aho kuraje ahe uri mu rugendo rwo kuja mu ijuru se njene none twovuga ntibagenda bikosore man bamenye ibyo bavuga mugende mwikosore muzamenye ibyo muvuga kuri kamera ni kamera urumva bino bintu ntabwo bazabifata ngo babike iwabo uzagenda bakabishyira ku macano biriya wenda dusanze ari umupapa uvuga na biriya kurumva wenda hari n'abana bawe wenda bazovuka cyangwa bahari bazotangira babona amafoto z'ukora ese kawe uzutukana niyo ubona waje gutukana kuri kamera kurumva umwana wawe akabibona ese uko azobifata gute azovuga ngo papa akazakora ibyiza uzaba umusebera usebeje n'umuryango ibintu bizahaguma y'amafoto nubwo natwe tuza twavuga bimwe ariko tuza tureba ibintu tuvuga bizima tukareba n'ibibi kuko ntitwaza kuvuga ibintu biri kuri kamera niyo mpamvu dukwiriye tuzatuza hano tukavuga ukuri kose kandi tukavuga ibintu bifite akamaro ku bantu kandi byigisha hasigaye ntaco ndakeka ko turamaze icyo twe tubwira abumva bumvise n'abatumva bazavuga ngo umwana w'ubwenge bumvira mu rusaku hasigaye namwe ndakeka ko museyumvishe kandi tuzatuza hano ngo tuvuye ngo kuvuga amajambo mabi kandi nubwo tuvuga ntabwo tuba tubanze kandi mu bantu dukunda gukurikirana mwebwe zose tuzatubimenya ariko tuzatubakurikirana hasigaye turabakunda n'abatarakora subscribe mukomeze mubikore ndakeka nuko ngo kugira ngo dukomeze tubane namwe umunsi ku wundi hasigaye ciao